Sam tako, da bi lahko se prekradil komorkoli, pa tako bi počel, kar hočem, noben te ne bi videl. Tak, cool stvar se mi zdi. Sem Viktor, star sem 33, sem iz Ljubljane, delam pa v eni turistični agenciji. Čau, pozdrav, salut, čau, hola todos. And hi, of course. Imate pa dobra vprašanja. Recimo sam, kam je cool komad, Proud Mary od Clearance Clearwater Revival. To je dobro vprašanje, to je spet full kandidatur. Recimo, da bi bil neviden. Da prijem domov, pa si dam kako mojo comfort serijo, pa dam v trenerko neko staro majico in sam uživam v miru. To je to. Najboljš. Avto, ki ne bi rabil benca. Pa je najboljš. Da bi sam od sebe se vozil vedno. To bi bilo najboljša stvar na svetu. Kjer komad bi opisal tvoj IQ. Zadnjič sem imel tisti logo od ene glasbene skupine, je bila iz hindujske religije, sem odgovoril Nirvana. Pol sem pa šele po raziskovanju ugotovil, da je pravzaprav to jezik od Rolling Stonesov izvira iz hindujske religije. Me kar se zul, ampak je bilo lepo se to naučiti.